Kuuma riria President William RUTO anirire mubango wa kuumba thirikari ya hamwe no hotekeku wa gukuruhania mwena wa MUNG'ETHANIRO, njetukano ni onekanite gatagati ka atongoria kiama-ini kia ODM na ngwataniro ya Azimio, amwe makinyita mbaru methuguda ma kuingira thirikari-ini na aria angi makiregana na riciria riri. Karibuni. Mutongoria wa ODM Raila Odinga akoretwo agicenjia murugamo wake mahinda kwa mahinda iguru rigie kurutithania wira na thirikari, no thutha wa President RUTO kwendekithia MAMINISTA na kuuma kiama-ini kia ODM ndundu-ini yake ya MAMINISTA, giki ni kionereria kiiganu kia haria Odinga arugameire. Aria othe mendekithitio ni atongoria kiama-ini kia ODM, muikariri giti wa kiama kia ODM MBADI akiendekithio ta minista wa kigina, uria wari gavana wa Mombatha na ni umwe wa munini wa mutongoria wa ODM HASSAN JOHO akiamurwo ta minista wa weji wa mahiga maguru na utonga wa maine WYCLIF OPARANYA, uria nake no munini wa mutongoria wa kiama kia ODM akiendekithio ta minista wa thothaiti, nake mutongoria wa aria nini mbunge-ini ya bururi na nowe mumbunge wa Ugunya OPIYO WANDAYI akiendekithio ta minista wa hinya uria uhuthikaga na maguta, riu kioria na nganja ikiyumiria cia urituria kiama giki gigukorwo na guota kiama kia MUNG'ETHANIRO ayari atongoria makoretwo momitie kiongo matingegerereria kunyitithania na thirikari. Mimi Hassan Joho nikitaka kuongea, mimi I don't even dream of engaging with them. Ati huyu akitaka aje ongee sio na mimi niongee na RUTO nini? Mimi nikamtafute atanipa nini? Wilbaro. Nilipeleka wilbaro mimi la kimtaani la kucheza nalo zamani. Nona ndetweno egikinyanagirio atongoria kiama-ini giki matikoretwo makiaria rumwe cigie ukuruhania wa amemba kiama giki ndundu-ini ya MAMINISTA. Mwandiki munene kiama-ini giki Edwin Sifuna muthenya wa ira akirekereria ndumiriri ya kiama ya kwiyeherania na igeria o riothe ria kuumba thirikari ya urumwe, naho ararutira mukana amemba a ODM kwaga gwitikira kwamurwo iturwa-ini thirikari-ini ari ni hamwe na ndundu ya MINISTA, gavana wa Siaya James Orengo agikira urito miario ino, no na gukiri uguo mirugamo ino ni iramenereirio ni abunge amwe a ODM ari ni hamwe na mubunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma. The government of Kenya belongs to all of us. And Honorable Speaker, we met as ODM and we resolved. I'm saying this because I don't want some confusion I've seen circulating. Somebody writing saying if members of the ODM party are appointed to government, they are going on their own. We met and resolved so. Hari maritwa maria President aniririo mothe gutinonekana maritwa kuuma kiama-ini kia Jubilee kana Wiper, iciari ciama atongoria acio makoretwo manyitirire mirugamo yao ya kwaga kuhekanya methuguda makurutithania wira na thirikari. Mumirira ma umothe magithingithia makiria urumwe wa ciama iria ire rungu rwa ngwataniro ya Azimio na hihi gwikira muhuri kiambiriria kia muthia wa ngwataniro eno. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Chege.